Makwaba ediba Attention TV so mo amu PSC na natili na meji mekunya kese o Attention TV so me ba be boroboro ensem no egu ho amamuna na ye twagu o man Ghana na de bia me ka chom se me fa enkamo ene asembe na ewo ho na ye ba bedi ye ho enkomo na enkomo ya ye ba bedi ne titiru na efa ema ho de nti na me ka se efa ema ho ema na ye wurewura ene ye mafa happy ha yenso wu faako so empanyi se wudun so gu faako na de bepu ehuro ema pawurewura ene ye mesori ani asole wonu makwakọ wura enti ene de eye ma na nsemwe ekọ emamo obebi sase de na natili ka se ekọ mama ene Reverend Owusu Bempah ene eye yenya ha ye bra eye obofour Reverend obofour nso nsem ene de ne aba be dwane de esinye kure ene ye Reverend Obofour afansem ni seku ha na waso sa na odi ade odi aso Reverend Owusu Bempah Reverend Obofour se wo hu bibi wo Reverend Owusu Bempah solid dem ade no hu ye ene o se de be juju aduro ankasa mane de ensem bi aba beto abonten ensem we de ne esu ankasa wachichire no nche se ogwa bibi ensem na kona something de o se bibi ye de be ehyeho ehye carpet na se bibi hye ade na senti mumienko na mumienko tie secret ene edebe esumasem a Reverend Obofour na betu de afa Reverend Owusu Bempah asori no mumienko na yenko tie piso I'm telling you. Secondly, whatever this number 2 no so no only a dra ko timi say ade nti wono so waduro aduro pa wona wo Owedru. Also Owedru. Owedru. If somebody has somebody got me found that become informed. Subscribe to Ghana Updates for latest news. Pressure. My dear Molly, Mechia. Also word, so say me Owedru. And I'm so Owedru. What you drew na say na I get shy was spiritually. I soon so myself. Hey, soon myself. One pie send me many was not to me a true way bremedia. Also Owedru. I can't make discuss who obey I just shine, a Jew be shine. That was said. Did you trust Uncle Simo Bremen on forward the mouth? I can't just miss my reply, so withdrew. Foolish man. It can't be all. Abusia. Mama menchiamo, nane. Video yi be very interesting video. Oba so amesre wa ne obetimi ya mama ya subscribe to Ghana Updates for latest news. Na sa so na me shebeti ha de me like na me share. Na ma invite ama obi so de otimi aba so aba behwe bi. Abusia ensem na ba ne say ya ne obetimi ya say ya de yente ho ebeto wo no mo. Ama sabi wo so awonti ase no ayede wo so otimi ensem bi ase. Abusia tia na ya wo se entokwa bi apejaniti efa de Reverend Owusu Bempah and Reverend Obofour eho na se say de ne ayede de entokwa na wo se me different because say de enya tinkensin enya si awie obo mo mpe entokwa na besro enya pi awie baby adru na adru okay abusia enti baby aye ne de e say punch lights no anu ayeden sister ya beautiful sisi na me sure sister Emilia sister Santua Brasso was so my sister which one sister Joyce yes sister Joyce me da sepa sister Emily na me ensure my dear vetri di we di ahia me wie na chese ma no nyina be vetri whatever okay sister Cecilia Bacho me hu Molly thank you abusia ni aye na nya aye wie subscribe to Ghana Updates for latest news. The battle line has finally been drawn. Sister, of course, but here dear. Also, point of correction is not a fight. But Papa, correction is the correct, but the fact of the matter, listen. They said, "Nya banana baby, we air too money, and now we so earlier day." Me from the same. I was here. Reverend Owusu Bempah
ne brother a ye fe no Father Sia Ashafo me sama makwa ba e de ba Attention TV so mo am kotie ye masuma eye Reverend OBOFOUR se Reverend Owusu Bempah e de aduro na eye na sori na odi ahya sori na se jese oye krokro de danger se nsema obeka ne nemo ye ni nyina ye de be enye no kro aduro na odi ye ni nima asembia ba ya na franka esiso medamase samo jembro na mo de hweme wo Attention TV so ma ya monyu so be fa kona impo merahan emwa mama kwan ema obia emfa mo nsa ento mo so nye sofo obia na ban kwa no de nsa ato so sometimes ebi wakra wo star no betimi aje medamase samo jembro na mo hweme Attention TV so makra mo da sene yesan be share